Deputy Chief Minister Sngab Halang Dhar, Ula Ong Ba Kameglaya Kalasaki ya Kejingkio Kabakrau, Hapo ke Sorkar MDA Belaya Lamda ke NPP, Hakaba Kamangtingka Jong Kejela, Kalakio Nakumba Kendai Hajar Keluar Haus Nam Arjar Khatpra, Shapalat Laipo Hajar Keluar Minta. Habakren ha kejingelang yelap election na kebenta ukretong ke NPP Shillong Lok Sabha, u Dr. DRL Nonglain, ha dihar sning ribhoy, udhar ulaong, ba ki project pinroy jong kejela kila kiusten, kinthop ya ki project surok ki basyongdor ki hajar klur, bat kejingkershan jong ke sorkar pedeng kabala palat saupu ar hajar klur, ha ki prasnem. Ula kedauru iki jingroy ha kam yalek kai ha ba kejela kan yo iki artificial football turf ki babun bat ke project madan yalek kai ka basyongdor inyo spa klur hamau khanu ha kam jongok kai perthei ula ong ba ki homestay ki lakio bat ke jingwan ki nong jongok kai ka no shinyang shibun shaka yo ka kot jong kejela udhar ula ong ba ka sorkar kadang penle jingmudru ha ki samla ka kot ki khia ka puli puthi bat ke jingpen bed ya ka rukom siu tulam iki arpulai hajar ngot ki no hikai Mereka lom jantia. Yo tang kata kowe. Ngala awan lor ni man ka port sport west ka Silver Line district. Nang tele tu Dr. Dewu Nuwes untuk dan burung mati tidak tahu. Nang tang awan seseri boy ni tio badet. Nak klaim sini akang doktor bom tang ba sa teng dia truk bahek ku bor. Hanay kaya ko susuk kam ka ko boriyo no pai ba no kraso. Kung mentah tendong na hagilit bag MP ke parti ke baterai de kam ke beduna ka tin pai ba no. Ke parti NPP ba pair beniki wai political party ngani tu ya pi. Ke parti ke bung yo por bang singap diktin kai beron sok siyo sangat. Namangi bon kam baterai. Ngibun kang menduk tiak dan pertama pendap dan pendeng yang duk yang sup ya di pai bak ke baik jom. Pai unung di dalam ke bibu dan korban jubah bla itu dah. Mbak pengiting. Mari dai giri utre ni jubah ke bibu dai berjubah. Ni mbak berjubah ke bekam kamala Inggeris ke korban. The first time of its kind in the state of Meghalaya na lumangi yaw state. Mday pengaruh na manigi sorkar na yaw LD. Ngakwa ba niya tu ibiyak na jing sisa. Langa po niyo kong haka road sector. Mtibsyo matswa arza kapra. Ngimdo yung asgaw ko dahil tanda na nag-stroke na po tayo sa pakururo. Manta pa katsubipay di popo haja kuro nama ke sorkar India kala asang sendung berome ke sorkar demi kadau tanggawai dan pipet mentah sosial media bigi ke Indonesia hagin ki banai bala adat tang po ke sanksi ki wang nyau pramot union minister ke sorkar India demi ki wang court meeting ki wang review meeting jong kiwagi northeastern state hapo Shillong gedongi. Kakubor kebengiyo na gini union minister bareng jungi kiong ba ka Meghalaya ka de ka way de ka state ka batray hoktam ya ka fon binay ko central ko. Dai na kata kung mi kan ki sorkar ngini pan the karoy ka pa. Kami nagsuntur jong union finance minister bareng jungi. Wan kali Siswa Uli Foundation lah yang kru. Mari Uli Foundation de immigration ku alam persalah lah yang kru manai. Nak bertaruh ke state berterihok. Ngapai kadang kartu kami ber di development likan di growth sektor naik remso. Kat sebila dalam penting sekian. Midon purun pun ke state. Hanya ini keren fokus tangi ke surau. Ngipet ke health sector. Ngipet ke education sector, ngipet ke tourism sector, ngipet ke sports sector, namalanga itu baru di kamu bahkan saya sibit dapur. How are the kapra for reforming governments MDA 1 ikut? Hagatu kapur,
budget yung state government kanentang kumba kendai haja kurutang. Hari yang sorong mani tu di pai bak doni. Mentah aku mengakan nang ni hari pras nem riu sana. Kalau terus lain pu haja kurut. Mana yang kedau? Di tang kau yang kedau pada sorkar katri yang beri menteri. Dan ini hektin kapa hekro. Lalu kam don ke budget kam reflex. Baik mana kini? Kino hika kia ki barabo kia rak ke black flag kia rak itu bijing ki bapeli. Hoi, dan kapan bijing ki ngamong bukan baik. Dan kami ke sorkar mipik basim ya ke decision, it's a tough decision. Kumba ar pulai hajar kino hikai. Sorkar krek mai ke pay structure ke joki kenam gimbe mencari iben kumba jolong ki por mencari. Lagi banyak ke sport sektor. Hapo unius nam try lambe banga bakla. Nila pandai ke state ka way ni ke state po ri India ba bondo ke football artificial turf. Sakaway pat ke bingidon hakri do. Ka football stadium ke bahet do ke India bro ko wi. Kadai hapo mo kanudang tre ka kumulong ta ka bang news pa like ko kurta. Nila ni budaki news. Ni kan fokus tang kesurok. Ni fokus ke yudomi. Nalor kata lebih baik ke tourism sektor le. Ke kam jokai ke department bapak ke kam jokai kyo. Hak por mga long MLA second time. Suau arjar kat pramo. Ka budget ng tourism kam jo poi tang 10% crore. Hare nadu arjar kat prasen. Kabrunado di haja kurman losna. Haka tu kepor itu begitu kot ki homestay guest house. Don tang san spatli in the entire state. Lamba ka subsidy in the form of subsidy support government di nong kidawi. Kat kumbarong menta kim slam so kin poi sa kasan hajar pili. Kanong ba bernihan ka don ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya. Ka we ka them artli ki jila. Ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category but ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant. Hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai. Ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher. Dena kata ka daw kini artli ki jila menta kis dang pen kre banthaw ya ka joint action plan.